Že sredina tedna je bila v slovenskem nogometu polna razburljivosti, za katere je poskrbelo pokalno tekmovanje. Konec tedna pa je spet rezerviran za dogajanje v najmočnejšem klubskem tekmovanju pri nas. Praznični vikend se je prevesil v nedeljo, ko je pred nami derbi 14. kola prve lige Telemach. Zato prav lepo pozdravljena nogometna Slovenija. Na Bonifiki smo v zgodovini v preteklosti videli že ničkoliko epskih dvobojev Kopra in Olimpije, no danes je čas za novo poglavje tega primorsko-ljubljanskega derbija. Na obračun, ki ima ogromno pasti, jih bomo odkrivali torej tudi z našima današnjima gostoma. Alen Ščulac in Nika Pumsta v moji družbi. Fanta, lepo pozdravljena. Lep pozdrav. Lep pozdrav. Alen, pogosto te vidimo tudi v živo na tribunah prvoligaških stadionov, prvenstveno tu v Kopru na Bonifiki, torej ob vseh obveznostih, ki jih imaš v Dekanih, torej kot trener članske ekipe v drugi ligi in še kaj. Rad torej pogledaš tudi prvoligaške tekme v živo? Babaj pred vrata in Rimac strelom mimo. Zdaj pa Mitrovski spet uspešno preigrava, Dimitar Mitrovski v sredino, Pinto do strela in na koncu Jurhar. Klopi danes, no Tomek je poskusil, vendar ne nevarno prek vrat Fran Tomek. Longonda pred vrata, priložnost za Koprčane, no in Mijailović ni najbolje zadev žoge. Mijailović na Manserija, priložnost za Koper in mimo gola Kamil Manseri. Urbančič nazaj do Jana Gorenca, danes v začetni enajsterici Olimpije 5 slovenskih nogometašev. Lepo Čelhaka, Pinto z ogromne razdalje poskus, toda na pravem mestu Metod Jurhar. Pinto pred vrata in izbil je, mislim, da Rimac, tam Mitrovski, pa potem Durdo, priložnost za Olimpijo, Ačimović, njegov strel blokiran, potem pa še Mitrovski z desnico, mislim, da je bil pred vrati odlično postavljen ali Damjanović ali pa Olimpija v Kopru z 2-1 po preobratu. Mitrovski poskuša neposredno z prostega strela, Mitrovski proti Pintu, Pinto je v kazanskem prostoru in mimo gola Diogo Pinto. Urbančič do Dige. Zdaj pa Durdo, velika priložnost za Olimpijo in brani Jurhar, potem pa še Pinto, ostaja 0-0. Matondo, Iličić, nazaj Matondoju, priložnost za Koper in gol! Izak Matondo v 67. minuti za vodstvo domačih. Josip Iličić z drugo zaporedno asistenco, Izak Matondo z drugim zaporednim zadetkom na drugi zaporedni prvenstveni tekmi za Koper. Lepo sta odigrala dvojno kombinacijo, Matondo je dobil podajo od Pabaja, potem pa odigral z Iličićem, pobegnil Jelenkoviću in premagal še Matevža Dajčarja. To je gol številka 4 v tem prvenstvu za Izaka Matondoja. Tu je žoga šla celo med nogama Janu Gorencu. Matondo pa do 4. gola v tej sezoni in skupno 8. v prvi ligi Telemach. Olimpiču po vstopu v igro na mesto Jeliča Balte. Iličić medtem. Iličić se pripravlja in brani Dajčar. Diga. Še ena visoka podaja pred vrata, iz ozadja prihaja Urbančič, močno je sprožil to, da v bloku požrtvovalno Mijailović. Konec je derbi tekme 14. kola prve lige Telemach, tu je statistika po dvoboju. Marko Brest, drugi zaporedni poraz Olimpije v prvi ligi Telemach, kakšen bi bil vaš komentar današnjega obračuna proti Kopru? Ja, mislim, da celotna tekma ni bila tako slaba, kot je na koncu rezultat. Mislim, da smo si v drugem polčasu preigrali par 100% priložnosti. Nismo zadeli, potem pa prejeli zadetek, se mi zdi, da iz prve resne priložnosti njihove v drugem polčasu in poskušali smo napadati do konca, ampak žal se danes ni šlo.
Če bi sedaj morda morali poiskati, kaj bi rekli, da je bil glavni vzrok za današnji poraz? Pa težko je zdaj bilo koga kriviti ali pa kriviti neko taktiko. Mislim, da mora vsak od igralcev dati malo več od sebe. V prvi vrsti jaz gledam od sebe, v prvi vrsti moram jaz dati več od sebe, potem pa celotna ekipa. Moramo se truditi naprej, ni druge poti. Zagotovo si boste lahko današnjo tekmo zapomnili vsaj po eni pozitivni stvari, to, da ste kapetanski trak Olimpije prvič v vaši karieri nosili od prve minute. Ja, počaščen sem, da sem lahko nosil kapetanski trak pri Olimpiji. Upam, da bo tega čim več in še enkrat, ja, počaščen sem. Marko, hvala in srečno. Hvala. Podzeljković, druga zaporedna zmaga na Bonifiki, po Mariboru je sedaj padla še Olimpija. Kako zadovoljni ste bili s predstavo vaših varovancev? Ja, če primerjam s tekmo z Mariborom, mislim, da smo bili boljši v tej posesti. Sploh prvi polčas mislim, da smo kar mi dominirali, nekaj kreirali, nažalost nismo izkoristili teh nekih priložnosti, prostorov, ki smo jih imeli. Na koncu določen trenutek tudi malo trpeli, kar je normalno, Olimpija ima kvaliteto, mi v tem trenutku treba biti iskreni. Nismo še tam, kar si želim, ampak naša želja je, da s točkami pridemo enkrat, da mi dominiramo, ampak da nas čaka težka pot. Zagotovo ste vseeno lahko zadovoljni z napredkom, čeprav, kot ste sami dejali, še ni ekipa tam, kjer bi si želeli, ampak vseeno danes pri Olimpiji kar veliko priložnosti in pa seveda zaslužena zmaga. Lahko bi rekli, da se nekako kaže plod vašega dela po povratku na klop Kopra. Mislim, da sem premalo časa, da bi dajal neke zaključke. Jaz upam, da bo skozi čas to bolj vidno, naš nek napredek. To so neke moje želje, imamo trenutno tudi neki težav v ekipi, tako kot verjetno vsi, ampak se pravim, ne bi rad, da se zadovoljimo. Tekem je še kar nekaj do konca in verjamem, da se bomo tudi na zimo še malo okrepili in potem zaključili v Evropi, kot je naš cilj. Je pa zagotovo še ena pozitivna stvar danes ta, da je prišla do izraza ta individualna kvaliteta vaših igralcev. Pri zmagovitem zadetku sta odlično kombinirala Matondo in pa Iličić. Ma ja, vsi vemo, da je Jojo nek čarovnik, da ima idejo. Jaz kot trener njemu ne govorim preveč, ker on vidi bolj kot jaz. Tako da mislim, da bi si vsi v Kopru, da smo res lahko hvaležni, da imamo enega Jojota. To je dokazano, da se najhitrejš učiš od igralca na igrišču in on je pravi primer za vse te fante in jaz kot trener sem res zelo ponosen, da ga lahko treniram. Podzeljković, hvala in srečno v nadaljevanju. Metod Julhar, nova zmaga na Bonifiki in pa nov clean sheet. Kako zadovoljni ste z današnjo predstavo? Ja, lahko rečem, da sem z clean sheetom zelo zadovoljen. S predstavo imam trenutno še zelo precej vročo glavo, težko ocenim cel potek srečanja, ampak mislim, da smo prikazali zelo neko tako aktivno, borbeno, agresivno igro. Tudi Olimpija je zelo kakovosten nasprotnik, zato mislim, da smo spremljali lahko rečem tako enakovredno in napeto tekmo. Zdaj, podobno kot ob zadnji zmagi, tudi danes ste se izkazali s kar nekaj lepimi obrambami, s katerimi ste nasprotniku preprečili, da bi dosegel zadetek in tudi to je seveda nekaj, ne? Pa mislim, da so danes zadetek Olimpije večkrat preprečili s črte moji soigralci in to je tudi zaradi tega, kar sem zelo vesel, ker vidim, da vsi delamo za isti cilj, da se vsi borimo, da vsi tam v zadnjem trenutku pomagamo en drugmu in ja, gre predvsem mojim soigralcem, celi ekipi gre zahvala za ta clean sheet in pa pohvale in čestitke vsem za zmago. Lahko bi rekli tudi, da se sedaj morda ekipa ujela tisti pravi ritem, tisto pravo formo, verjetno bo precej lažje nadaljevati prvenstvo po 7 osvojenih točkah v zadnjih 3 tekmah. Tako smo že pred tekmo govorili, mogoče o forma ekipe oziroma podoba ekipe na igrišču še ni čisto točno, kar bi mi želeli. Upam, da se je pred mano tudi gospod Zeljković strinjal s to, da ima isto mnenje in mislim, da imamo še ogromno rezerve, lahko ogromno še napredujemo, prikažemo boljše podobe, sigurno smo pa z rezultatom zadovoljni. Metod, hvala in srečno. Hvala vam. Mr. Bessone, a defeat away at Koper, you're second in a row in Prva Liga Telemach. What went wrong today for Olimpia? Well, I would say once again, you know, in football, when you perform like this and you create so many chances and you don't score, I'm not saying we should win the game, but at least, you know, how many chances we had in the second half.
and I don't remember now in the last 45 minutes a save from my goalkeeper, you know. So as I said to my players now, obviously I'm really sad, disappointed, because in football it's about winning and getting 3 points every Sunday. We couldn't do it once more again, but this is the way. You know, we need to keep working this way. We need to keep performing as we did in. I'm not saying in the first half we didn't do it, but obviously in the second half we create a lot of chances. We didn't let them do anything to Koper. They are a good team in a good moment, you know. And honestly, I'm really proud about the job that we did today. You decided to make a substitution at halftime. Tamurs was replaced by Durdo. Was there any particular reason for that? An injury, or did you just want to bring some freshness into the game? No, I was looking for freshness. You know, I was happy with the job that Tam made in the first 45 minutes. And then I was expecting, you know, to attack in the spaces a little bit more. We did it. I think we had clear chances with Durdo today, so that was the idea. We talked about Mitrowski before the game, and even though he didn't score today, he was really dangerous for the opposition on this position of the number 10. It's the second game in a row that we see him in this position, as opposed to before when he was playing the winger. Is this something we could get used to, seeing him? Well, now, since I became the manager, you know, his confidence was a little bit low because he was coming from injury, and also, you know, he wasn't playing at the moment. Now he's feeling a little bit comfortable in that position, so now he's starting to believe a little bit. You know, also it's about time. He's never been there, or probably maybe more as a number 10 than not 8. And you know, he's getting better and better, and obviously in the first half we find him. We had some options to finish and score. Today he was unlucky, but for sure if he keeps working like this, the team is going to notice, and then we're going to improve. Mr. Lesone, thank you very much and good luck in the next round. Thank you very much.